Alflava le amatanga le nei mai aso se whaupoponga o tala mai Australia a le Radio Samoa. Wasau nona minister o le soifua malanoina Australia Mark Butler o au nanga e tā ua o urgent care clinics o whaima wha amama a venga emergency departments i whare mai ma o fuafua ai o le atatalaina leisi 50 o au nanga whapea. O ana nawhina saunoa i le pandemia o Australia Anthony Albanese o le a whaalu le whainga malo le Labour ne ono se lau fast food familiona e te tala i isi clinics fau whaapea pe a whai atuatura i mai la tau le whainga pālota o loma nei. A whai loa ai mai o na te tala o fisa i e 50 o le na winga o so tangata au se talia o le ana o le 20 minute vai mai eitu ai ngā clinics. Wai mai le Parliamentary le lei tele li poti wa mawatu mai tangata i le whaunga ino clinics nei e le ngata i ngase whape fo i fo mai. O whaelua se fulu wha clinics o le atatala i New South Wales, se fulu rua i Victoria, se fulu i Queensland, ono i Western Australia, tolu i South Australia ma Tasmania, ma le taitasi le Northern Territory ma le ACT. O urgent care clinics e mawhaina tong fitia waweai ngase e mana o mia wawe tong fitinga e au noma le tau o i le emergency department i whare mai. Wa o maisa lapata inga i tangata au mau i New South Wales na ia sau niu ni pēr mo le whao Alfred i le vāsa nei au mata i tū pēr i le wā ai tau winga o le wha i ngā tai whale o Queenslandi. Lo e nei le malosi o le vāenga lua po le category 2 ma lo whamawina i le tūsa ma le whasa lau se furu kilomita i le itu i mātu i sa sae o Maroochydore i le Sunshine Coast i le tai au ana leila. Wai mai le wā ai tau i le masani ai le tūranga le pēr na wā nei ma le mafu anga le wawhai ai ma lapata inga i tangata i New South Wales e ui le masani ai una lapata i ai a wha. O wha i tuolo ta ue ono tele i ai se a whianga pe a hangi le a wha o pitonu e peo le Coffs Harbour anga i Lismore ma ngā tai whale o Queensland a walapata i a pele lau tele o New South Wales. O lo lipte a fwiti munga le a whia i le stete le anga i atu i le wha i unga le vai aso. Na whamarusia le toi riu mai o se tasi o whainga malanga le Qantas sa anga i mō Perth ono o se whale tonu ma whatura wele ele ai mascot i le tai awana le la. O ni putia le 7 News o le vaenga o le sosoani whaavave na whaatutope atu le marai vane le sini na ua toe fo i mai i le whainga malanga lea ma fwoi se tūlanga na whale tonu i rungo le valele. Pai mai se so upo le Qantas i le ripoti le o le technical issue. Whaale tonu tau le valele ma whaelo ai le so upo o alato pailate ua tole nia i tūlanga whaapea ma sa mawhaio na tūrau ele saunga le mu lea whainga malanga ma whaamalulu ai le pasese o no le whaale tonu wa whawhaia nei le suenga in sini e le valele. Whai mai o le aforas futasi le tauna reilana to e whaaturanga i le isi whainga malanga whaopopo mo pasese na afia ya ele o manino mai le whaale tonu na afua i le to e fo i le valele pau le tu le lei le ise le ise soifua na afia ma lo whaia pea suenga. Whalongoina le ruru se mafui e le whaetua Queensland i mātu le pōna pō, whamawina e whātesi ma le whale malosi le fua mafui e. O li pitia mai e la tau e au mau i lea whaetu po le afo le iwa i le pōna pō, na whaalongoina i le mafui e le Townsville, whaalongoina fo inisi o whaetu o Cairns ma South Mackay. O le mafui e na whamawina le 15 kilomita mai Townsville, lona le loto e 10 kilomita pe na whamawina e le Geoscience Australia. Whai mai mōri mawanisi na whaalongoina le pa o leo tele le teimi lea, whai mai le toa tele whaisi malosi o le mafui e. E leo iei ripoti o mea whaaleangaina au o whautuaina e ono whaalongoina ia aftershocks. Whaamania e leise lapta ingo se tsunami au lo talitali fo i tangata i lea whaetu tūranga le aiei lea whao Alfred leo ta ua leo olo na malosi i le vaenga lua po le category 2. Wa toi fo i lava i le pulenga le whainga maloa New South Wales se tasi o whale pui pui le Parkley Correctional Centre i le itu i matu i se C4 sini pe a o ia o ke topa lua whilu suruono. Whai mai le Premier Cosmins o le atali tūsa lava le tau e whaangaio i ai le whainga maloa le whale pui pui ma le tau o lo whaamatu atu e pūle ai e se private contractor. E pei ona whaatino ai lea tūranga le se furu lima tausanga taluai. O le MTC Australia leo lo pule eina lea no fuanga i te teminei ma ua mai a fola le Premier o le atu mau pea ngā ruenga tangata whai ngā ruenga o lo ia i lea no fuanga tūsa lava po o awhesu ia inga o le awhaia. O le rua i leo whare pui pui o toi whaafu iana i le mālolo na pule eina e manatu nisi e whai ngā ruenga le au unanga lea le tau mate o le alele ia i fo i loa matatongi o le au whai ngā ruenga.
Ua taria le leia le whailau tuse le asosio tangata whainga renga lau tele le nei fuafuanga ma le wha moe le a wha le leia atiri ai tutongi o nei tangata whainga renga i le anō fuanga. Tala nā Radio Samoa mo le amatanga le nei vai aso. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga wha pitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, wha Bill Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua wha talanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o ni po e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. If you feel mona rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino Februari mamati. E lusful posene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e afe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli a tu foil le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iai tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se lave ai olo o yai le fa ma avenga ma tu olo yele tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals po le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Tuilele anga
fire on a pay o mama. Tenga mayono wolanga ia ila. Ameni sheki men sasa ia Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Alofa ila Samoa matalasi. Ia le nā talofa lava angi maia se matangi se i momoli atu ai o ua lofa nā. Ia oe la u Samoa matalasi. Sa ofa la lelei. Ia ile anga lelei o le atua ua teitai mai lo tau soifua. Ia whapena fo i se malosi o le au nei. Ua tātou toi whiloa ia i malamanuia i lungo pe au mangalu o le ea. Ia, ma le tautua wha au pea le si whango Samoa, le radio Samoa, se fulu lima i watolu a mo i au ki lani i New Zealand nei. Tau walunga atu i fo i ma le au unanga, ia, ma le tautua a le tofa i a whangamua, ia, po le ftalenga fo i a se Manu Francis Ioane ina ua ngā ngae i le tai au, ala usu le atunu, a lea la ua ngā ngaifo i Faiva o Samoa, e le nei fo i a sungafua, o le amatanga o le masina o mati lua whelua sfulma le lima e whea ma whamanatu i ate oe a le kaimi ma le aso ma le masinga wanga wa makanga ngaro ia oe au mea ngai whai sfulma le lima minute wa te ai nei le tu lai tolu wa mwe sa manuia lo tai au i le ala usu ia ai whapena fo i tiute ma Faiva lo filima i le nei aso o lea ua tātou tū la lata ina ngoto atu fo ile la ile no fuanga e masani o na mapu i ai. Ia ona toe ngā ngā e fo ile asua tai au. Paloa fua ai lao umbaua ia maleanga le leo le tua e fia sula pea i aso uma mataimi uma. Le mamalu o le tawhatolu o le tātou vānu nofo. Pa ia mamalu wha le malo. Ia ai le ngate leo. Pa ia fo i mamalu wha le atunu. Ia ai matua le tuu ia te o tau leo whainga luenga te tofia le atua, ma ia mawalunga ai se vi inga o le atua, e mo moli, ia ma whaamu o le taulanga si tia ia te ia so uma o le tātou wola. Patalo foi te mam tina matu o le atunu, tu asina sina, o whea lava o lo whawhongfonga mai ai mauta malawa, ia whapena fo i mauta ngase ma whale o tangata matua, whatalo whatu le ia tau o sa vea le nei, leulua i ali i pestata ma le langi se yuli so alo. Ia, e lau malei fua mai le taiwan le la. Ma lau ngofo ai le wakun kamike ku ilo pa kua molo milombi o vai. O le mea lai tauna fai nai tamam tina matua. O nisi o loo asia i tātou le nei foi vai teimi o le tausanga mai Samoa o le lava wafa longo. E ngase o malo ma le fesoua ina o loo iai le mautonu. Ia whatalo whatu lau lato i le tai, le lato i le ea, ia ma le lato fo i le ala. Ma lo le malanga. O le ua whatasi mai ia le sunga ia Matt luatua. Ia o lau paanga tō tino lava lea masa diai. Ia sunga fua te tasi mai le company, ma le whalapu putonga wa whaingoa ina Advice for Life o whautuanga le lei mo oe. Mo lo soifua maloloina, soifua le lei. Ia mala soifua a ngai i luma. Lala na, fi le noto e whaatalofa ia te oe le uso.
Matt luatua, talo lava malole, soifua manuia, aftai le tali vala au. Apo moe sa manuia lo weekend, fio mai le tapur kalame, ile nei awa uli o le asonga fua. Malo soifua manuia lo afionga savea, taua savea, ia, whaftai lava mo le avungole, ne aso matangu fie, mere aso vi ele tua me uma, Matango fie le sulu la, mana ia le tala o le tau, ia, whapoe moe. Ele i to titi fo yo le teime matua tā pulu le lei le tino la tau ia. Whai miki a fui kong, whai mako kingi, ia me umalawa e. E ta au ia i o le a lata mai fo i le tau malulu. Ia, nā mai le whai unga le vai aso. Ma ele vai aso pisi fo, ele vai aso pisi ngal loku, ma le ainga fo. Oi ke loku, wow. Loku mo ia o loku Cristiano ele se loku Samoa. Ko ke le fo le kungu e me sia senga me inkia ma ko loku le ia Charleston. Ia. Across the road from Charleston Boys. Okay. Ma loku ia is a good family church there. Faiva le asfanga ula o waifo i lo grandson. I foi langa whākau sanga so vi ia le tua. Io vi ia le tua. Aue, sabe, pisi the weekend. Ok, loko wha isi kaimi pe avo. Ai tā ua tele, at some point in our lives we'll always be attached to any denomination or any church. E tā ua tele mai o le tū whaamaleanga na tātou wola I Samoa. It's part of our lives that we'll never be able to get rid of. Always tangata mai ai. Soli, e o iu wale koe ai leido. Ai. O le ala oila la whaelo lo kupe a o mo le wala. Ia. Exactly, sa o le lei, mali e. Ia, sa maua nai tangata fo i e wala a watu mau tau talanoa, ma whalau tele fo i ai, ia ma ta upu tate whaasoa i ai le tāporo kalame. Yes, mau foi ngata fo last week, ka ve aso ke a. Ko vili mai ngai fo isi ngaka nga whalongolongo i last week le po kalame. So, ma ia, thank you very much for tai lava, ia, ma ia le mau lewa ngo fi swang i ai isi ngaka, mai siaga ngaka Samoa, so very taua and very privileged to do that, ma lo. O te manatu lava i ai se tai au, o le a tā whai ai se fuafuanga fo i lea. Ina ia talo ai ia se funutanga. Po space seminar, Yes. Wai tele fo i le ofisa i nei a le leitio. Ia, whai no mai ia o tātou tangata i whaalongolongo. I le alo ia le leo le tu ina tua whaamtalanga. Mai lau sunga. Ina ia. Yes. Ia. Let me know, from the morning lover. Le lei. I will be keen for that, yes. Ole ono tō telefo tangata vini mai ea te mo tango tu o tu lau telefoni. Day love us up here. And we have to catch up for our coffee. Yeah. They are, when you're free. Le lei. Ta talando I le ta ua tele. Yeah. Ai se a lai ona ta ua le whaonga ina o se tasi pe o lau sunga. Matt. E winga I le whaamamla maina o tu la fono o mo le fatinoina o se life insurance ia po se advisor for you like yourselves, you know, to explain issues to our people. Yes, it's our because if you look at the bank straight to the bank or to the insurance company, it sign up as well. You sign up there, but sign up through me. I the bank. Sign up because the bank you could can be different people all the time. And so with me, if I sign you up, what you're going to deal with every year, me. And so we have that relationship, very taua, so that I can get to know you, explain properly the policies. Suile pula fongo le policy, I can come there, whamakala, explain. That way we build that trust, that rapport. It's very taua. Otherwise, go through the bank. Kele customers e vidi made pukalame. And when I asked him, he's all life insurance. Ma ia, later life insurance will levanga fai le bank. O le levanga fai le si kampangi lea, but
G'day, Lord, I mean, what's happening with it, whether it's still this much or that much, because LSSE really may follow up. Tengia gaming uma, and it's finished and in no more contact. So, very tower that I keep that relationship with the customer. Sign up through me. I Yeah. look after everything. Was a claim, failure claim, I look after the claim. Mga uswili cover, I look after that. And so that's very important, especially for our people. Ele malama le maka upu properly with insurance and what is this or malea. And so it's very important for me to explain. Get involved as everything. well. Yeah. So, in other words, that is a personal relationship established between you and your client. Ia whātuatua foi oe I lau whautuanga e tuina tu piso se teimi e fia marmla mai. O sa ole. Yeah, that's it. Very important, yeah. Yeah. Afa pea o lea ua umona whai I le tā policy masainia. Au o mai la le teimi e toi ilo ai in terms of reviewing, your life insurance policy. O ani me te tau na tā pena I le tangata. Yes. Whai rei lako policy, ko wai lako policy with another company. Ai mga o mia look after ia uli policy nga. Then I'll go to the market and compare the cover, the price le kau, because I use 5 providers, not just one. And I can compare to make sure me taua le policy nga, it's still fit for purpose. Ele me mauke me kukungi nga policy, but it's not covering them. Mai ka ngaka they're no longer working. Ele income protection policy, ele pui le kukongi. But now because we're off work now, so my job is to make sure it's still fit for purpose. So me sa only for the client, show me the policy. For my le policy, school ko sanga wo levanga sign up the policy, bank le I don't know what's happening with it. As long as they have the policy, the letter or the email, and then I can go and compare that policy, make sure they're getting the best cover. My dear. Because otherwise, sui, so everything changes. Kula fongo sui ke mi uma. Let's see, customer client, they had that policy, the income protection. But because we ko fanguenga, we say income. They're only being 50 now. So see. And because they lower way kanga sign them up wasula, it's outdated. May moku piko konginga policy because they've been being fiki for the last 5 years, and so me whapenga. So it's important to just get your policy document ready, so I can compare properly. Or the apples of apples, I can make sure it's still good cover. Yeah. Malo, ese le tāu o le la fui whalongolongo mai lava o tātou tangata I le tāu o le tātalandoanga. E le ngata o le puipuinga foi o le lātou suifua. Ai whatāua ina, le manatu fo I tangata ia, le a whai le tupus whalulawe ia te oe ia whawhena na tausi leo langa o le tina ia ma le whanau fo. Yeah, certainly. Ai mai se le puipuinga la whai sa e whai ngā ruenga e te o tupus whalawe lawe o le mwhauna tongi le mokesi ia ma whai a isi me tongi pili o whare mai me whapena o tongi fitinga tā ua tele ia le tātana noa. Ole insurance provider offers insurance over 70-year-old. Awa pea la ei se tausanga whaatapulaa e whaangata mai ai ia le toi whai o se policy most ngata wa over to le fitus full tausanga. Yeah, most of the companies like whai le insurance le life insurance pui leo ranga e ngaka le fiku se fulu. Isi company e ngaka le ongosu 5 kausanga. Ai pauar me kere ngaka vidi mai lo poko lame. O over le fiku se kausanga. Si finge o vai le sia sui fiku kolu le finge fiku 5 iskama alo fiku. Yeah, I kele company le kaulia because too risky, yeah. It's too risky for my company. Oh, sorry, man. Well, makua kele wule mafai. So, bawal me mafai le company like AIL or Cigna, they do the funeral insurance.
Pawal kava ngai mawa ole kava le funeral. Ai pawal me ngai sfulu afe, po le sfulu lima afe. Ele lava it's only a small cover, but me silias cover the funeral. But in mawa le si kampangile. O le kampangile o fidelity. Kampangile le leia. E kava all the way up to kuki kia fiku sfulu valu, fiku valu. Oh, yeah, sorry. Fiku valu 78. Cover all the way to 78 years old. Yeah. Kau dia lo le kanga ngau kau piawe. If you finge lu finge malu malo o kau dia through the company fidelity. That's beautiful. Ma ia fo I ele ngaka le spulu afe. They can cover all the way up to selau afe. Ai e fu le kokonginga le premium ma le ngaka. Because o mele it covers both accident, pe malu of accident, fafosei or ngase. Isi kapangi a makua over le fikusfulu ngale accidental death al me e kauri ai. But ma ngai o fi le company of fidelity e cover no makuma ko inga des over fikus kausanga. Not just funeral cover, chum. Not just funeral cover, it covered the whole life insurance ko kong elo a inga pe kupule me le kong ino mo kesi pe maliu. Kong ka lafu ko ko pe left over palingi e fasoka ilo a inga ka make really ele le cover. Lele ese le taua o le tati vava yatu o le telefoni le nao lo o iluma o le o lua fitu valu tolu wiva tasi fitu tasi fa te e fa leo mai ai o e fa mole a lua tua le ta telefoni le na o le o lua fitu valu tolu wiva tasi fitu tasi fa lo aftai o le ua to titia afale tu lai fa ale wata tanu umai ile ta tafsini bulbuli le. What are the dangers of getting insurance with an insurance provider who does not go through the undertaking of medical writing? The easy insurance companies they fail ko discount they fail ko bargain discount. And they target mainly target ngaka mamai ngaka makua ngaka rai kele ngase bole mafale pi mai be ula. E mai se ka ko Pacifica lai target. This company Amalika they target clientele ya. I power me because ele famakala le yakule le policy wording. So or lako advertisement in my Facebook, my social media. You get life insurance por le afa el milionga por lima selau afe kaungofie malisi mea ele se medical criteria olanga winga e kaulia straight away ele se akile le note le formai ele se medical underwriting is just the insurance company kaulia straight away if you're a customer because ingi fisili like so suka maulunga but koko maulunga so diabetes nothing like that or lalo mamafa it's just kaulia straight away. Oh, wale mea, the only problem is what Lord gave me a kupu, Lord fala vela vele client, a liuloa. I maila ko ainga ile insurance company nga I maule kupe. Yeah, I had a few clients nga fa mai would decline. My insurance company, sorry, will kaulia mea because it's only cover accidental maliu, ele cover maliu pe a mai. Yeah, fa makala le ya ko le client so kole sulu lima ko sango ko konginga premium. And find out le sorry will cover lo kama because it ain't the best faro la. Yeah, it ain't the best nga oki le faku. Ai o le policy le nga le lavea le oki le lavea. Iva. And that's danger le koinga promotions nga e mo I ma nga ia kongofie va vele kaulia ele shaki doctor's notes but just fake be very very careful of those kind of policies. Man ko for e lo is just a high level generic information. It's not advice. Among me as advice, really, mate. But got appointment, and then I can take you through my 6-step process advice. But yeah, Savea is a very dangerous one. That one, it is a kele customers I go and see, and it's very sad to hear that will decline the claim, will decline the claim because the company said sorry, you're not covered because ole kula fongo lea se longa. From accident only, not sickness. Yeah. For your company insurance, why
E atu le afo le court. E Yeah. matua whainga tāni whi naunga ono o le swing o policies at a company. Exactly. The only one ilele, makoli is very ilele and guarantee you'll be good. Is the ole makaupule ole employee benefits. What I was explaining last week. If you get the cover through ngalwenga, through your whangalwenga, only the boss, and it's done through employee benefit scheme. Yeah, elese criteria of health or mai and e straight away. That's the only one is safe. Is safely going policy ngā pia le se medical underwriting is the employees one. So it's like a collective insurance by your boss and by your work employer. Yes. Yes. Okay. That's the only type of koinga cover ele mga umiele check the formai or check your notes ele se medical underwriting. That's through the work. But really aku se sia oe pe kui no fai ko of mai oya. Oh, I'm coming from this insurance company. We can do the life insurance. I would pole mai, I would pole ula, pole makua, everything kauri straight away. Yeah, very careful. Buying salespeople for penga. Yeah, malo of te tele. We've come to the conclusion of our conversation, and I look forward to next week. Tātou tala loa fo I mawhaamana tu pēr I lea tunu. Tele tangata ko meni. Ia ma I lātou te whaafitai mai fōi. E tusa ma le tā talandoanga I le mata upul neo le insurance. Awa, e sea fia sa mo ma tanga tātou moto le Pasifika e talando ino le mata upul lea. Ona e whai mai. You know, in reality, they really wanted to look at the actual money and spend the money while they are alive. Lai whiola. Ele mana oe, e oki a koe whaonga, sisi. E sola le whawhinge ma avere me. Sola ma sesko lua. Ia le nā tonu lava. O lua fitu, walu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Wha mau I fo le do mera nā le sunga a mat lua tua, ia matuu I lunga. Whapipi I lunga le pusa I se ki safari e kua mai kau I lawa ai. Ia, tawalunga mai e lau sunga mat I le tātala luanga le nefo ia oli. Ia, mori atu whaftai, ma le whakmālo I lo tau pa ia, malu Samoa I lo tau po talame, whafonga I lo po talame le ni aso, ia, mālo whaftai, mālo lon sai, mālo tapuai, Manuele atua tiute ma Faiva I lene aso. Touch Filwai next week le asong fua e manguele afiafi savea. Five-day lover brother. Looking forward to catch up with you sometime next week. When we lava tiute mga luengo la whenga iai. Ya me se fo le ngā Gagaifo Faiva. I lau sunga I le nei fo I asunga fua ai whaasoi fua ia ma ia manuia. Ya le nā sa mo whaasoi fua. Nā sa mo ma ai atuele tanluanga fo I male. Baleuso ya matlu atua taua yo le lei talandoanga ai mai se level insurance le me e siasa ta to mafofau ai mai le fa tau tele I langona se vanga na le vai tau le nei o tele le swinga o nau fo I tangata e alo lo famondi o la tu ainga ina ia fa tino ia le faia o le insurance alo lo fa ia inga pa fa te o tupus fa la ve fa fo se ia te oe ai te le ta pena masauni se mea e tango au iai ia si uto lua malau whanau I le lumanai in case something happens to you. Nena, o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wham. Patalo whapito la velunga le apia fōlinga I le tātou Facebook page, I whapea fo I le tātou YouTube channel, I lātou umo le fōua lo lofi mai e mai moa ia ma mata mata ma karikari e mai ma palau vale mai ia ma fai upusa mai ia ai tele a ina le leia mi o tangata pe fono fai atu o le ete lo le lei lava ia le tuainga fale tangata na fau mai e tuainga tangata I lana tautala ia whapena fo I lana tustusi malana amio talo fatu ia tole a fo Cecilia Sangyao, my beautiful aloha shirt, Seville, watching you from Hawaii. Have a good evening. Yeah, it is Sunday over there. Ola susapati le nei Hawaii. Ia male malo tele o Amerika.
A o le kele fo i o mea. E wha i o mea le tupu mai Amerika. A wā o le vai aso na si mawai atu nei, ma tala tuana nafi. Nā si asi mai ai ia le Palestine o le malo Ukraine le whetau i nei malusia. E mata utia le toa o le tamaloa. Vladimir Zelensky. E fiu Donald Trump, ma le Palestine, sui Palestine ia J.D. Vance, too late, and bully, the upu whaperitani na, disrespectful tactics and bullying President Zelensky of Ukraine. E makwali ke al kamano. Nei ua na tuli Donald Trump i le Palestine e whawha malwhale papai. Wa fiu e finau. E le tai mawhai le finau, ngā lai finau mai Zelensky. E le pala ai. Tua i toalo. Pei umafo i le mea lai whai a tātou i Samoa. A whai atu tu mai tai pāle mi e malolo manu malo. Ai tu whai le whong ta lai mai. Ai atu whai o masalo mia fo i ma oe la kou i lo wha au malo. Malo milo a mio i le vāne. Alo ata, ai o mea mali, peo na ufoi atua. Le ai se vaenga o te lei talanoa ma valo ia ma tatai ai le atunu e sila i mea nei e ono tupu mai. Au lei tau nuu le fionga i le fong te lai i Samoa ina ua mai a maila na fono le na lena fai i Kensing. Ne ana wala aulia ia o mo le fai tu la ma te whafsangai. Wa u lo le leia ma u ta watu le atunu e le ai se pomu e pā i le ulua i aso ngā whaatino ai le ulua i fono le lua afe lua sifuma lima. Nio. Al tala al fong te lai. O mea nā le tupu mai loto i fale o fia me malauri. I te tonu lavo le ainga o le whaatutua i le tua Samoa Waters. O le mea le nā patino i le whaafale tui. Ma le vaenga whaupwhai. A o lau pale mene. Ia. Au te alwatu fo. Whaasino le mata upu. O e whaile tau whaafale tui ma tau mea na e whai. O pepa o ngā ruenga le pale mene. Lea le ato lau atu. E le whailau tusi o le fono. Ele se tumu watu tangata pea ai ole a pase pomo komika le aso le ma fata ape pe tutuli ai ma fia me ma listo lima o lana kapeneta e toi o e fai le fai ngā panota la iti ei me se mea. He was true to his word, the speaker I'm talking about. The honorable speaker said, look, fata tito mena ia lau mai lo mga ruenga le fono sau ai lava, se yo o mai lava. E na ua vevela le mea, ua le mawhai, ma le lava, e tuila epa o na nofo ma wawa ai wha pēnei. Pei o se mea tau wha lili le mea le whai mea la uli ma fia me. Ai ua tongi i lalo le sami, le matau ma le maunu, na le mata i wha pēnei a lae, alu wha pēa i o le hafo, le ofe fo i le kilo va pe ia tulepa. Wale lava on sa. Wale lava le pusa on sa i le to ina tongi lo wa ai le maunu ma le matau wa sisi fo lunga wa mau le matau le mufu. Fa tu lo ma le lafo. Fa tu lo ma le lafo. Wale fa tu ina fia me manana kabinet. Ma le taita inga le malo. Ona o lea o tilo atu. Ua teitai e le siu. Ma tu vai lua i lunga le ulu o le Parliamentary. Nai tangata la iti. Ma fai pule to tele o le mauta. Sila la ele mata upu leana ua vatua. Na fai ele fong of the light. Le me file muai o le me le lei. Ai le i fai ele fong of the light. Le mea sao ma le whamaon. Walbon kwa marie. Foile, wa faile melele ina ia file mu. Ma fa au ngā luenga le fono.
Wa le lo te ai le mata upul na o le tusia la uli, ua wha te a fia mea malisto lima. O sau fai le mea le lei, tu le mea sau, fai mai lo ma le sau noanga le fionga le. O le mea le nai le isa upule o iai, nanga lo o iai le tula fono wha vai, pui pui ai le tamaita i palemia, ma le tofi palemia. Ma tofinga wha minsta o tofinga wha le palemene. Alai lo le lei al fong fitalai. Le vaenga se lau fast ma le tasi, se lau fast ma le lua. O le whawai. O le taimi lava. E te alu ese ai ma lau pāti. Pe ua wha te a fo i oe ma lau pāti. Wha ma vai ma lau pāti. A le foto e mai le stu la fono mai se ilonga. E te wha ma vai. Ai le i tuli ina oe pe wha te a oe se vaenga. Ia le foi la, ua whenumi a iai, ia tu la fono le mauta. Ano tui le epa, wa levan tu tuli uma tangata ia. E whai atu le epa, ma fina o tu le epa le ai o nae si se. Ia foi na whai ai tu le epa, ia olo ma le atinu. O le mea e valea ai i le tu la fono, le ma paso ilo ma lo ma fau, ma e le fsiringia le wha msinonga. E alu fai a lolo tautai i le tula fono tu lepa. Ana tu au tu lepa. His word is the Bible. Ora na le tala tusia le na e peo se tuspa ia. Dale me le wo o iai. Ai loa e tu lepa le maunu ma le matau lea. Wo sisi fo lo ilunga. Fatu lo ma laf. La solos fulu ma le lima le na. Lena fa lau le vason teni. Fa tatia le lafo. Le vangio. Ta fea le lafo ale tos fulu ma le tono. I le taimi le nei. O le matua i tō tā mai lava. E te loa lava. I le saunoanga atu lepa. Le foi la o umana sa no tule. Fia mei fai le mea sao. E mata ngā ma māsiasi le mea lo ua e tūai nei. Wa le aisau pati. A o toi iaini sa ngone o le alofa. I le muriola a wale atu nuu. Ina ne i toi o foi. E fai le whainga panota. Ia. Se mai le au soen. E le aise tupe, na tu ese whaapitoa i le paketi, e to e o ai e ta pena se whainga panota. E le ta pena foi, tu ia Filolo, Stanley, le komisino whainga panota, malona officer, e le i uma foi na toe re-registered, toi le sitala uma lava, makilini uma lola o palota. O tō wawa aila iai. Ana lofa la, o lo langona lea. Ana lofa la, ia le fionga i le tamaitai pārembia i le atunu. O aifo i o lo fautuaina o ia. Step down. With all humility and humbleness, if you have any love and concern and consideration and courtesy of the Samoan people. Pase tuangalu. Ai aua e te wala auwina le fionga i le au mamalu o le malo e sau e whaata ape le Parliamentary ma toe o i tu e whaiwhai ngā panota. Fea la o i le lofa le nā. E mea lea leo au mai tawina nei. It seems like Fiume will never resign or step down unless or until the vote of no confidence will be passed majoritarily in a majority decision by the House of Members of Parliament.
Yala lena. Ai, ila uwawa i tu fo i langona o fia me lea ua whaalia i tono le mauta whano ma le Parliamentary. No. She's not going to go down by herself without a fight. Ole ale pa o fia me, na o na ia. Ole tō whālau ia fia me le temil nei. A o pa u le malo. O te le alu tō tasi fo i na wa u le tō ngā mau. O te alu a matoso matu tō ua. If I'm down, everybody goes down with me at the same time. That's the attitude. That's how I read and forecast. Tilo mamau atu ianga mawinga o meye tu like mine. She will never go down by herself or without a fight. She will drag everybody down to hell with her. E koso whakaka uma kua maukonga. Ila lo, ila mea o loo iai le tau whaitangi au e, ma le lili vau o nifo. Ole matua i maa lie lava nei mea. Au tau sisila iai. Langa o leo, wa o mai tawina. Ila saulo anga fia me. She has truly, clearly expressed herself this way, that she is being used. Alena manilo le saulo anga fia me. Te fōringa mai ai. O leo o tau whao ngā ina. Lea ngā o te tū atu ai. Ina ia pasia isi pili e lua pe tonu le toi tono le mauta. A o le wha pepe mai lunga il kou kuringa wau. Pe a wha matala le wingo me nei i se ngana whaingo fie. E mala malama o mai tangata. So the deal is off the table. Yo, oi le aila. La o fionga le fonfta lai. Mas fa peata i tai ue tau mo le wingo me leo te whai atuai nei. O la tato wola e pasi le lafo. O ye a fo ye. E pasi tu la fono mapili ia. O lo fatalitali mai le tunu. A le awo le vanko ngofo me mau kou sa pelu ia. So no way. No can. Ta ue ale. Yeah. E la se me fa pena. O le mea mon i atu la i fola mutu le palato. Fia me. Wata tau no malolo ma fa ma vai. Fai le mea sao. Aisea. Le anga wa leva. Na tau ato maa o tuile epa. Ile a monga. Ma le fafafa. Ile mana onga ma le tuina nau. Se i mea ea ai. Alufia me au mai le au na malo e whaka aper pare mingi. Okay. So, my advice to you, my dear friends and families and fellow citizens and fellow Samoans, don't pressure yourself and don't be depressed. Awai te tota mai, aua fo I lava, nei wha ma mawhaina, nei mea I lo loto, ma lo mawhau, ma lo wanganga, awa e tupu ai wha lave ma e mai ai mauso e mana e pa e la e le, ma tu ai ma lo fe, e ngofo fasi sis ka ngaka wa o e lo ma e a le te wha matala tu se au wala whaingo fie, tātou te tali ma mata ma mai moa. Ma wha tali la I wingo mea nei au te tala no atu ai. Ole matua mali ea. Ai, ole tali la uli na. Ele tali la uli.
Lauli has addressed and prepares the motion, the vote of no confidence against Fiume to step down from the title Prime Minister. Ua fale e sea I lato. Ua fale e sea le malo. Ua whaatasina le malo. Whaatasina le pati. This will go down in history. O se tala whaamawina le tala whaasolopito. O le luo ni lafo. I le amatanga o se tausanga o le paia inga. Ai whaasanga I se uluwai te maitai pa le mia wa tō fia I le tala whaasolopito Samoa. 2 motions in 1 year, the earliest and the first quarter of the year 2025, against a first ever female or lady prime minister of a country, and especially here in Samoa. Yeah. Ole a upenga sili lava ona maai la o nofo nei ma le tamaitai. Sao whapito ma le fionga fo I le tamaitai palemia. Sa pelu ke lia vapini. Ole ale ngol sa pelu nga. Ole sa pelu na e tau. Ole a upenga e whao ngā ai le tō wha I le fionga le au mamalu o le malo. Nā la wala o tua o fia me, papa. Ua o sau. Ua o sau ma le sapelu o umo na whaamata e tu ina atu I au a ao. Ina ia salalo o ilo ma le Parliamentary, tu lou le whaafonga Samoa. Io. Pule o e pe tipi whapea, pe ta sa o lalo pes. Sasa pe o le whaongang o le mure kai vai. O ta whafonga la Samoa. Onga, la ngona mamanatu o tangata ma upu. E whaasino I ngā ioinga e ono tūla I mai tutonu o le mautafono ma le Parliamentary o Samoa. A o afo I ngā ioinga. The actions of the actual people that will make these final decisions. But ele pat auto whafonga lea. The scenarios that could happen o mea nei e ono tutupu mai I le isi luas fulfai tu la I le lua aso o lo manai. Fia me will seek the advice from the states, from the head of states, to dissolve Parliament. Momona, o le alu le tamaitai. E avel sa peru I o I le au malu le malo. Saulo e wha umal mele. So vai, lua. A o iai ni loto ma ni fatu. E tau te tala sao ai le to oiva o whaipule o le fast lae le stala ia la auri a o lae sa whawha iai I tofi minista I o I le vaenga le to sfurma lima fia me. Tula I lo alofa I le tunu o lo tau tae au le nei. Wha malulu ia fia me ma le si to lima. O mātou o le ato I fo I le mea na tafe mai ei le vai, na lai o na mātou o mai tono o le mbau, te whono ma le Parliamentary. Langa o le pese tuala uri, o le to iwa le nā, o lo I nei, o lo le stala fo I nei. Ai le ai, o la tu mau ai o. The minute those 9 ministers rise to the call for the love of Samoa and the sacrifices instead of gaining their political ambitions, stand up, be counted and be accountable, walk away, tulai, masava valilo o awa o le mea le na e le mawhaiai,
ele tamaita I Parliamentary ona whaongale sa pelu. Le mawhai ai se alanga o lea la sa vavali tangata nei talo sia o whaafalongolongo mai, malo lofa ia Samoa mwhapeloa. Whia me, ta malulu atu I lau whionga le tamaitai. Mātou te alo lofa I ate oe, mātou te alo lofa fo I a Samoa, o le pule, na au mai I tātou uma e Samoa I tono le mautafonu, ma le pāti lea. Yo, ma le pāti lea. Samoa whaafunga mai tufa le tātou por kalambe. Tufa le tātou por kalambe, o lea ua vavalo le atou a savea, e winga I me ono tupu mai. The reasons why I am predicting and forecasting this because in Malamalamba tu la fono Malamalamba. I upu whai o malo. And these are the scenarios that could happen in the next 24, 48 hours. I roto o lai me sole ka whewhere. Dei se me le whamata lai ngata leo le atau o sa vea na se se. The prediction came true. The forecast was right in front of your eyes. And the reason why we do this like this, il fa Samoa ma le fa Peritania ma quotation o tato tulafono, so that people don't panic. Ina ia aoni o tato pole vale pole ale mea o le atupu. Atupu mai le mea. You've already heard it. Wai fa longo iai. Ta watu ele atu sa bea I atu. Ele se fa fia poto pole asis tulanga. But this way is to prepare you. Ina ia ta pena ilo lo toi fale malo mafofau awane I e mai. Oso fa fo se I se mai. Oso lo wita. Fa ye nisi tulanga. E le mana o mia. Ai wa e lore lei. Wa ta pena lo toi fale ma lo lava loto ma lo nganga. Ina ia e talia ina fai unga o le ao o iai. Ai sea. Leanga fo I o le fai e tātou te tai le mea lea. Ma lo lātou manatu. E le o a whaina ai le atunu. Ma ta ngata tai tō tasi. E le ngata I Samoa. A o le lalolangi o Samoa e siri atu na tō te lolo no nofo. Manop ia I fafo mai o Samoa. Nai lo tangata la iti lao lo toi tono le atunu. Ioe. Mai tasi foi le nā mea leo na fefefe tele. Ai maise atu le epa ma whainga malo o tonai. Fefefe tele whao ngā le hawa noa ma le wha mnianga. Mo Samoa lo alala ma papa au I tunu I fafo. E whaatanga atu o na palota. Ma filifili atu o tātou sui. I te tonu o I tu malo e a ngā I le mautafono ma le Parliamentary aisea. E malama lamba lo Samoa. E le whao ngā ino lana I atu tau o I la tolo no nofo malala I fafo. E ata mamai, e whai ngā ruenga li lei, e popoto, e tō a tele atu. E mawhai au na sui atu, le maru si anga ato sa more fafu. E mawhai lava, o na sui atu I nei, le whai ngā malo. Ai le whape o whai pungi sāsi e tātou wāmio. E te ilo le a sui le tā momo I o, e mai ali poti le tau ainga, ma le tau nuu, ma le matai, ma le sao lau tau ainga. O ai, ta umai le ingo. O, ia o le ase, ma ai ma le tilo le tātou ainga, ma le nuu. Me le tama le lek, e loto alofa. E o si ainga ma le nuu, ma le lei atina. Alofa I tangata. Tu sa pete lua le mafuta mai lua le masani. Lewa e mau le tala mai o ainga. E ala le nae leina fefefe o le alo whanga le nae whai. Ae o le bea moni ale na. E pala a ai. E musu. E vai la I luma Samoa. E mana o whemai ni. O le pāti e pui a I a te tau o tangata. A le mea mondia. O whai ngā malo e mana o te tina lea I a te tau o tangata. Tina le ua.
Ono le mumusu le na. Ina ne I tafia le paua ma le malo si anga fa au fai lea I tonu mamilo ia I tonu I. Ia I lātou mawhai a lātou whai unga, whai longa tangata, whai ma se tau ane ai. Yo, nala na leo na musu e palo tatu Samoa lo alala papa oi fafu. Koe ko kele aku Samoa ngofo e fafu. Ia I lātou, pa ia mawalunga o le tatu a inga, o tatu tangata lo alala papa oi Samoa. Vaingalo na rua le na. The 9 cabinet ministers that are in parliament with me could now stand up and rise to the call. Join Lauli and its 20 members to avoid dissolvement of parliament. Na pawana le meme for no tu tau fia mai ai. Le tamai tai pale mia mai le whao ngā ina. O le tō whā le fionga le au malu le malo ina ia whaata ape le palemene. Ai fo ilani o tō walofa. Tu la ila ia. Leo te ta watu mea ia onu tutupu. These are the scenarios that could happen. Tolu. Tula epa and HRPP members can support Lauli's call and Lauli's motion of a vote of no confidence. Yo. Bele na anga I mailoa male. Hero pipi. Tu fatasiatu male sunga Lauli. Sful male lima. A o Lauli e lua sefulu. Male sunga ya tu le epa. Male HRPP e sefulu male ono. Maua le fai numera. Tolu sfulu male ono. Sui le mauta. O ila. A whai o maile to o iwa le la I ala auri, wa maua le malo fau, maua le pale mia fau, maua le sui pale mia, maua le kapeneta. A lango lango, e le vaenga lea. Le HRPP le sunga lauli lewa taunu le tusi e tu le epa. Mātou te lango lango ina. Le sunga ya lauli malana vaenga e lua sefulu. Ai terms and conditions. Ai inga mamali enga e whai ele mele. Tusa e whauringa mai ai. O lea le a whaia se malo so fatasi. A coalition between the government of the day and the opposition. But the best bet is for those 9 cabinet ministers to stand and rise to the call. Join Lauli. If your mayor has any love left for the people of Samoa, she will step down. She will resign. Olesi vaenga, taua. The head of states could restore parliament under his jurisdiction and his discretion. O le tō whā ma le tulafono whawai o lo iai le pule anga malosi le ao le malo. Na te toe sila ai o iai se malosi anga I le palemene e tawala mai I se whainu mera. E whaatu ai le malo. Luas fulfitu o lana whautautanga poto ma lana whaato whala inga moni maripa ia le nā. His discretion. E toi whaavai ai le malo. Ma whau le malo.
nai lo le whaata ape matoe o I tua e whai le whainga palota. And then finally, vaenga lo na fitu. O le oro e whai palota. Ai pei, o le melana e a lai ona pei e kause I e le ukao whirimba le melea. Ona e le tāpena. Mua leise tupe, leise paketi na tuu I au tafa e whai ei tāpena ai se whainga palota. Tope or even a snap election. Le umana wha mamalola. Only 30% of the ballot votes have been infiltrated and cleared. Le tapena le ofisa komisino whainga palota. Talo whai. La tātou woe, tāle pese lea. Nai e tātou whaasilsilanga. Whaapisinis, fo I mai. Sa ili lea vanua. E tala noa antuai le tō whātunga sia. Ia, Pio Wilson, ia whapea fo I leo whinga runga mare pulenga. Ale tātou whale tā vale. Ole Omega Cars. Sunshine in the sky, the music in my song and the words of my rhyme. Hope we're doing fine while I'm struggling in this life. And trust me, baby girl, that I ain't saying no lies. You are my one and only and the lady of my dreams. You miss me like I'm 62, but just the way it is. Your tears and your kisses that I can't forget. The way you looked into my eyes the first time we met. DJ. If you tell them no. Time
lea male po mai o le fiolo kau fai ke le mangalo suma e si o ila o ai ngi fa lu menga ika tele o kala fai fai mai yes you're mine Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Se la fai e au le lei, hey, 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 hey. Lumata ngō fia na ua i le la, le asulu ia na yo lau whanua. Le moana ila ila i le masina. Oh mata ango be dina tauta Velanu lanu wa i pe o susana Be o se ia e ta oto o watu manga A whai e tele tali tonu yo Winga mana i suma ta mafuta O tele pipelo ya te oi o lea lava su e yo tua o ila umasima Na o te mauti noa ua bisia Oia o lea ma ue papasa tau If I'm a little I love what to lea The love for your love what to feel it love lea Vale lea love for her ile ea E maua fo ile fuli male shea If I'm a little I love what to lea The love for your love what to feel it love lea Vale lea love for her ile ea E maua fo ile fuli male shea Hey, 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 hey Se la fai e aurele Hey, hey, hey no malau wanganu o tu mau be fava mau e malu lava ono yesu fa mole mole fai ma vai su le ai si tasi folinga mata e pele lava oilo fatu fai uangalo ya oile alo fa male lo tu mau lo sau ila sau fa ima io se fai le alofi amatai ole nu fa long ole le se fai mai o se upu if a man le alof mutulea la fai lo mut fele love le vale le alof fo ile ea le mau fo ile fuli male sea if a man le alof mutulea la fai lo mut fele love le vale le alof fo ile ea Fo ile fuli Malaysia Hey, 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 hey Se la fai e aurele Hey, 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 hey Oh, Se ngofo mai ai lalo Malola mai le kipi Ai aue ke ka alo O ka maiki oli mo kele mena Kumuli fa alo alo malok mo lalo Ai afai ai e sasi Mwinga lau ka koe fai kui fafu Vai mai o pule ongo O umanga vai kofia i ai le fue marko o kongo O lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo O malu mau pa ia e wha me melo i ai le loko Ka kupala me wha songo Sa kukula fai Fai merko o ko o lunga fui faku Wha sale le anga Lako pule le ngā wa waku Nganga e mau mai pule sale aula Fai ku pule malai Ufa le ngā fulu o mawhauwhaunga Nganga i fo mua fai mai e pule sa foku Finga o lo malai e si o si o mia e fale loku vai singango Le kumalo e pule a sau O lo malai fongo o maki a maki ai u au Pa solo mai le kusalenga o le kalai mana mana mai Kupai kasi fale koe le malai o le kamau a siaka Palau di
le fale fai pule palauli I lau malai fongo I veilo a se ua ako kingo le kama ma au le lei sa la fai e o oenga moi pa I o le kala le lei me mika I le loko e fai masei wa sau fala le lei le moku fai mema fai lau sa la fai e au le lei Never mind the lolly, you look much to there. Love for your love, much silly love there. But the love for the air. The mouth for the fully Malaysia. Never mind the lolly, you look much to there. Love for your love, much silly love there. But the love for the air. The mouth for the fully Malaysia. Hey, 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 hey. C'est la faille out the lane. Hey, hey, hey. E ole nā hei 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 sa la whai au le lei whamanuia le motutele le pule ono I sa la whai o whea o whaafongafonga mai ai ia whatalo whatu le atou sa vea ia te o le ua to ai tonu u le sa wholau o le a whionga le li pule o le tātou whale ta vale lawi loa le Omega Cars whatalo whatu tongsia ma lolo sui fua manuia ua loa loa fo I aso tā te le fasila fa ia ai fa tele tu le o mo le nei lao lao alor se fo mo via fio mai le tapol kala be le so ya se fo mo via ia mananga ngala ba fa tai mananga si mananga fa ma wala le fa talo fa tula o kionga le atawa yo ia tina ne po le tau tai le tatu to kala me Gagaifo Faiva ia na tuan foi fa pe Faiva tatu atu u Faiva mai fo Faiva tatu atu le tu da le fiasi e au manga ia ai me se fo I tapu ingo tatu to asin sina mai mauta malawa tapu I aro Faiva whanau ia ma whai ale Faiva po mali fala ia I mauta malawa ia wase manuia ainga whamaro soi fu manuia whamaro ta wa tai ale ia taua alo fo le soi fu ala le nei o lo lo ta telefelo I fa pe usa e malanga ba o fiu fo eso e tu ia le uso ia sangele ri re mo wala ai o le o ta filo ai fa tai inga le ngolo fatino ia o mai ia le nei yaso ia male fai ungo le vai yaso ia male ngai fo Faiva o lau fionga nei asonga fua ia pek fai tau tu so I sango anga le ia tau yo o le pawal me ke pietong sia o le mo le ola pau anga le me ke ti pietong sia le mo le ola tong sia le aso ia ta ton ke nga ko le night to vai o le tatu ngā luenga, ia whape foliso I fosio tātou watinu. Ia alme sidi lama lea lea taua, wa le ola le wheni pula tulonga whaponga Samoa. Mondi au. Ia, o le asa li poti mai le whai ungo le vai aso, ia me se fole amtali o ngā luenga o le masina fau le nei o mati. Vai le vave tele li o le alu le tausanga. Ia, sali le lava saunga le ia taua, ia. Pea fo ia le mafaso mai fo I mansunga ia tawai anderi anila le taiao ia whata ina to teli la to tolu la stonai e lua cash sale fo ia tanta fo ia whangale cash sale la tu sa e ta ainga whangale ma afara fo I le tutongi le lusi fuluafe ai finance le lusi fuluafe mo pikia punga paula le tau o tabali mo lalu tabali umalai e tolu pa umala to tau I lalo se tau mo fie yo e pe tu langa ngala to I le fatu nga fole atu asu me mata mai au politiele tau fa malama e fitu nga I lava tau ta tu ta bali accordingly to pe finance pa on ba tau le ya tau o se asa te me fai meni tu pitele yo e o type for finance la to via yo e pe tu nga foi ele ya to le tisi tu ya le nga foi tisi tu o le ale tau lavo fa mo ainga ta fa pe o mai su mai matala mai au sa ilisi sa o ainga ale ato malo fa tai o le ta wall na e tele ava no e fatutu na e fo le pe finance le ta vale ia pe o mai fo I lava tanga ta mar cash e fa ta we fa pe na le ia le ta vale o le si vai nga ta wall na tongsia o lo o iai isi ele tasi le lua ia finance companies o lo tau ngā lua whatasi whai o na au ngā elesi tangata e tau I fo elesi finance mo elesi tangata o le sa o le ia e sa le rei lava le a taua yo e le mawhaonga fo I ngā mate ngā lua fo I toki kia finance o mai tutono I Niksila ona mawhaonga lea ina ia mawhai ona matu tau mawhai fo I lele ia
e mo te lesa ba no e talia so se talsanga ava pela sa tangata foi le kasi e facility fa ia na e tele foi la fo le finance matter referring ai ia ele se tala fa tupu ele se tala foi le bibi ali ato ma la filfia na tulu o le trusting o mato finance uma te tono New Zealand o le mafua anga le fengo fiela mato nga trustinga ona o tawo ta vale eleni fitawa inga fo ie pa la tua tulanga papenga le ai meni tulanga papea straight forward aba i le tau tua le tato fale ta vale maria o le na le i papengo fie ai wai peila la makanga mai talo o fenga venga mai nei a mato ni company ba ni company e o fata vale sa nei o le aso la ba e a fo e tele ele tau sanga sai ni con kala ke le aso le a batu bale wi fi ba moli malo sa fa tu malo sa tu langa o mai fa pele ya tawa ona le pastingo manto e finance tu langa ia yo e to le fo fa tu mo tal sanga e to le evidence fo le moli a fo finance ia fa fa ngo fi le tom fa le ia tele de tele tal sanga le a to pa e ta fa tu la le ila foi le fabsi e sale le ya to tele finance ma tu nga lu fa ta sia le ato amesa ma to in health finance me monia na mal mesa yo ele se ma to in health finance tele finance ma penso lo ma tu nga lu fa ta si ten le ya tawo malo fa ta ile ta wo la fa lo longo mai fo ia le tatu tu no ia wala es lo fa na fa nga ia finance mo tatu tanga e se ta special on le va yasu e atawa special lava ia to ia tato faltava li aso uma ole 90 I say 95 to 97% special tato tabali aso uma ole me mona me sao matele tuliere taunga fa mala mala taunga tele ainga ia elactive foi le ia o pa bu ese le fa o pa bu ese le lima o pa bu ese le fitwa fe tawo tabali o pa to tawo tabali le lungo fa malama tatu tabali mo le lausi tia foi le ya tawo le pese tawo matu tabali a koni ni fitawa inga marketi ai matu patu susa tura pa matu no le internet patu susa tawo tabali le mate fatane e ma wala la titia tawo tatu tabali ai at the same time ai afa pe mai le puvo ai pa ula titi mai lalo le puvo ia e ma wala mal tabale tanta le mana tanta tabale le yo e pe atu tabale la pa fengo ki pe la tluwa le ata bo ma li le ma lo va taile ta u o le fa so ia be se fo le fa longo mai ia ta tu tangata o lo fa wo pe no malanga bai nisi mai le lo mai si va nga se le tu no uma o to tali le fo i ai ma to fo i ma ave la tu taval e fa pena la vale ya tawa io pero ti le fa tu la ngai fo nga fa fo i si tu la to ya tu la mega cancel to io e tu to mi fo ya le pa se la to ai a ma to fo ila a fa pe la e su male tanga te ngai a fa pe tu su le ma fa pe e tu e fi le lo ma tu to mi pa se tu le lo e ma mo le ma to taval lo le me lo la lai yo pero tu la na ia tenga tongi pa se amana ele for example mama lo let's no for ia manisi for la tele la tunu o tebo for example mai lo in bakako lo Canadian mama lo class crisis al south island yo le mera le atia i willing konge po ele va ia fio soia a long drive to tele pa ie ia mama fio la te tongi le return return fare ai tiliva matuta male tiliva matuta lo le me lo la tangata ia malo va ftai ia ne ia si va ngai pa u ia ta u ia ma re fo le fa so le ta telefoni ia ma le ta tu atusi ia le ngala fa tai le tu la le atau la le to tele se fa mtalanga tu si tele wala ba pele fa salon pa business ono te mano fo i po kalame fa ta tia le radio Samoa ia pole kalame fo i lo e tau taina i le nei tu la ia Gagaifo Faiva ia ma fa mana tu la bala tu Samoa ia le ila ba se tu fa mama ia le temi tu tanga tu la tanga wale la bala fa so ia wa pa si do le pe faltava dia na sala le tabale na foi wa fa si po le service na tabale ia mulmulian ia wa pe tang na tabale al fa taunga so sa mai de o mega car pana tua to sanga ma tu le sta lai na tabale for free
Tonto sanga matipasi ai matita penanga ila tale ia pasi le ta vale por bona fitness o malo sanga le mu dunga tele tonto sanga e free. O se vesinga foi la ta vale. E free for Samoa. Yo la se me yo ia le foi mo referti. Ya nisi tu langa tifi man mai Samoa ia su mai matala mai au ilu se la Kennedy Stripe ngai papa tu po man ka uta o nisi. Lu se la Kennedy Stripe para au man ka tu le night ta isi me ti man mai. Ele tuolo mota polo lao. Ya, ele ta le nai o iva lua fitu lima balu te sua o iva lua fitu lima balu te sua. Ya te foni da o mo fata vai to tuina oi fitu aso le baiaso. O lua tasi pa fitu ono lima pa tasi o lua tasi pa fitu ono lima pa tasi. Ya mania Faiva lo filme nei aso e nei piafi ale ya tawa. Aftai. Amo nei Pato papa se foi e lo sole ya tawa. Aftai tu sia fa pena fo se ngona buia le Gagaifo Faiva ele dei fo e fiafi e fa soi fo ia. Ja, soi fo. Ja, soi fo. O ole o los football lima minute o te ai daily to lai lima ele tu ale si fongo sa mbole radio sa mos fu lima i vatolu a mo ya kilani. Ai press the like button, share our program. Subscribe to it. I don't want you to miss any of our special programs, especially when it comes to times like this. The uncertainty of the turmoil and the political crisis that has continued to camouflage the thinking of our people. Ole o tato o mai le sol sa no nga le fionga le fongftelai. Na mafua no fatino nga luenga le Parliamentary ile aso na fato a fono ai mole teimi momo ile tosanga lua felus malima. Ina ia tu ina toi sa vanoe whai ai se wha le lenga. Mana tua. Upo e lua e masani na outou tala atu ai. Reconsideration and reconciliation. Reconcile and reconsider. O mea nai whai e tangata mātutua. E le leile tofa. Mamoni upu ia whame o tātou o le ainga. E ui lava fo i la ina ua whaate atu e la auli, ma le vaianga tō tele, le fionga le tamaita i pāremia, ma le isi vaianga e tō lima. These issues are centered and within the core pertaining to the fast caucus itself. Fa ala mea. E ma whai una toi reinstate mai if you me. Malesi tō lima. E leo se mea le Parliamentary. E leo se mea seisi lama vang whapwhai o mea tātou. Ala le sao nonga le fionga le whongwhtelai le tau nei. You were given ample and abundant time over and over again. Na tōi nātu. Le awanoa ma le taimi te le. Tau te whetūtu na i ai ma whafoa la mea le mata aupu patino lava i le vaenga whaupu whai. Aia, e o mai i le aso. Le ai se wha le linga ua whaia. Le ala la le nao le fo i wa se e lo ma le whongwhtelai. O le a whaide mea sao. Amana ia le lafo. Nā mai le lafo atu le epa. Le lea ma ta whea ma apilitia mai o. Tua le fifi atu lepa. Na manatu o le apipi i atu la uli. A leo o te i tu lepa. Lea la ua wha leo e la uli e i fo le ana lafo. Ma le si vaenga to lua se fulu lea. Lua mea ta ua leo lo ta oto le te midi nei. With all honesty. With all courage. With all love. And humility. I le loto tele. O le fionga i le sawhapito. Lau o fionga fio me. O mea na e tolu.
leo o whaata o toa tua. I lau whaatoa whala inga ma lau whaututanga. Mai le toi alo fo i se ata o se lau. Wa alo lofa fo i le atunu. Awa, se mai le au soia. Ni au tau mana tua ai longa o a afia loto maanganga o tangata. Tangata Samoa uma. Ma e alo lofa ele pati whai na lato. Wha mau poe i ai le lofa. Ma le tāpenanga. Ina ia sui le malo, ma tū mai se whai ngā malo fau. Ala le o tū. Ala o tō i ta lepe la vai tātou. Ele mwhaila o na nofo i ai. I mātou nei. O lo momoli e tupea le sāvali o le whaala e au ma le loto. Ma le wha malosi. Au i au tau loto ma whina ngalo. Ina i au tau mana tua upu i elua. Consideration of your family, the fast family, and the whole of Samoa. The reconciliation between our own party leaders. Nā tōrua tangata i le valea. Fia me, ma le sunga lauli al mali atoa. O lauli al mali atoa, o lona tō fine fia me. O lauli al mali atoa, o le tuangane o fia me. A tu ufo i seisi tu o le maftanga lea. O fia me, o ia, o le tina. O le sunga lauli, o le tamba. He is Fiame's brother and also Fiame's son. She is Lauli's mother and Lauli's sister. Toa waila i le maupopo o lea maftanga. I le whaingofie ai la ia lea o na whetutu nai. Le upu tau ngofie, whai tau ngofie, si pela ngofie, wha leo ngofie, o le vi a o le vā. E ana tala na vātu. Le tamai upu whai ngofie. E o loa ina malepe ma masofa, le vālea, ua malepe fo i ma masofa le whale alii o Samoa. Reconsideration. Tu nai le tō whā ma le whaautanga. Ai a le mai moa ma le tāpua inga Samoa. Tangata uma e lango ina le ainga whaatutua i le atua Samoa watas. Tau te le manatu mai lama. I le tangi atu ma le aungani atu se whaale le ia. Whaale lei. I rise mea whainga tā. I le pō pēr se nu, o upu wā nei. Tau te tau te tala masau noa i ai. E le aise a inga e le misa ma vevesi. Ai o nei ina. Ua tu whau ai lava ma tu whau ai lava ma ua whape nā. O na tala lau tasi a o lo o iai pēr. Wā enga tā ua nei. Lau whionga sa whapitu. Ao iai ni au toe alofa mani sangone i le muliola i a Samoa. Ia pule i lau loto. Ma ia whaia se whaai unga. Ina ia whaasao Samoa. Le toa iwa o iai o minstaulo le stala. I leisi tu o le lua se fulu lea a le songa lauli al mali toa. Ia whaatupuina le toa i o tau loto. I o tutu lai. I o tau tutu lai. I le taimile nei. Ma whaasao Samoa. Mai le pa uatu. I seisi mea tātou te le mana o mia.
Toi se fulu masina o le paiainga. O le a wha mawina fo i o tau swafa. I le tala wha solopito ma le tusi o le ola a le tua ma Samoa. Sau tau wha sao ina Samoa. Ma tau fia le pangatia ma le polonga e toi fo i e whai se whai ngā panota. Lau whionga le sa whapito, whia me. O le a e se ei le sa whainga māua lunga. Le fola māua lunga o tina mata mai tai. O le lalolangi nei, ma le lalolangi. Le māua lunga o le fola e se ei le tina pa ia. Ai li o e o tau tina lawi lo Samoa. E te se ei au tafa o le nā whanua. I le tala whaasolopito. O e nā lolofa ma whaasao Samoa. E te se ei au tafa. O apa ula. O tinai longa o le atinu. O e nā lolofa ia Samoa. E te se ei au tafa o lo tina. La ulu a whetau i mane mau. Tau te se ei whatasi. Ma le tina. O e umasai le mautafono ma le Parliamentary. O toa manu manu o le atunu. I le i tū pāo tina. O la utala le na. Malo zaku. Zaku. Atalofa i la wafionga le whaatonu o le tātou Porkalambe o le tai au fau. Le siufonga o le tai au fau o Samoa. I Long Beach, Los Angeles i California, le sunga atu le epa. Whaafitai sua lio. Whaafitai le loto te tele. Ia male mafuta mai fo i le tātou Porkalambe. O le tātou tiute ma le Faiva nei. Tātou te tū whaatasi pēr. E momoli le mau o Samoa. Le malo ma lo tātou ainga na whesosoani e whātū. Alo lofa mai. Manatu mai. E le umatai au. E sa ili malo ai lo tātou ainga. Whātua i le atua Samoa o tasi. O tau silsila. Wa leva na wha ma ai ma wha mata le sa pelu o tui lepa. Le to oiva lea ua utoi whai atu oi fo. O tau o toa. Decide now. Rise to the call. Now and fast. Whaasau malavea i Samoa. O mafufau i le asunafi. Le nganga whaanondoa i le vava i atu. E le ngata le ngasi o malo ia i tātou. Ai le o pāpani whana. Ai i le toa o le ta malo le Palestine o Zelensky mai Ukraine. Lele mai alu whalpapai. Lele mai ai lona ofu tau. Ai sisile tala Donald Trump o J.D. Vance, le sui Palestine. Le mafau fau le sau i le whalpapai. Mona ofu tau. Aia. Zelensky is so brave and proud of his nation. Standing up to Putin's bully tactics. Le tamalo Donald Trumpet. Le fia whatai tai.
ita inga Jango pa malaw kamalele o President Xi ia baleli ile o Putin. I fa take tai fo take tai o le. Ma le fo la wala mati ai le soifua ma le tamau ainga o mea umai whaia ele malo tele ile tutuli ina ta iafe mo na tupu ta ngata whainga luenga tutuli anafi le si iafe mo tupu tutuli nei le si iafe mo tupu ta ngata sa ngā lulua ele malo male mata upu au tu Donald Trump ma yali o Elon Musk ina ia sefe mai tupe. Tau fia le fitu se lau. Miliona po le 2 biliona. E le to e whao ngā ina. O funds of the federal government. Froze uma. Tau fia. Nāre me o iai. O le awha whea na sue ngā ruenga e tausi ai. Lele ilungale inflation lental no Donald Trump e sau ilaro. Lele ilunga ma le tau le soifuanga groceries. Mea ai masani o le vaiasu. E matau tia ia. Se I whai e pia. Se I whai e pia a wā o le mea lava le nā na manatu iai ia tangata e whai e le nā tō pālota le o whetu nei. Americans, you deserve what you've got now. On Nafila, Saulo Zelensky, ina ua tuli fafa Donald Trump ma J.D. Vance mai le. Ua fiula wanga o tangia le tamalo ma fai isi tala. Ai tasi le tala le tamalo. No. We will stand and fight. Lei se whenga sa nia le sonafi. Good on him. So brave and bold. He was never scared, and he didn't sign any executive orders or any peace agreement of ceasefire. Tau no mai ta malo I Europa I the United Kingdom, Britannia, wa o mon fatal talia tu ai si va nga umo le NATO. The Northern Alliance le va nga uma o ta itai o malo Europa. Iwa. O le ala tau pulu lima fatas ina ia fasoso ni atu I le taua I le vau Ukraine ia fa pe foi male malo o Rusia. Ja. Tātou tilo pe iai. Now the European countries are all backing and supporting Ukraine. The U.S. leaders were so disrespectful, so embarrassing, while the world was watching. Tasiwala na mea mtokchile va ya tātou. O le mautonu ma le whetoto a I o lo I aile ngasi o malo le temile. O lo tilo mai a tātou pa anga mai a tunu ma mao le lange masani na mai a lātou. So sorry mo I tātou le tātou talafa tau le tupe. Grants and loans. O lae bava ai ma tilo mai. Po o a whea tātou te toi fo'i ai I se tūlanga le lei. This is a political disaster and crisis in our country. Ala tātou wo e tāle pese le manisi o tātou whasisilanga. Wha business, fo imbai, wha wau le polka lambe o le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I le nei fo I au ole. A vele nei taimi e whatalo whatuai ma whawhelua I tu foi.
e le lato i le tai ma le taunu umai i whanua o Aotearoa nei. O le sunga le pali tele Tomasi Yeu Mariner ia ma le whaletua i a sita. Le mwhaina whangaloina le anga le lei lau sunga le li Kopo Bishop ia pa o sui fo nisi to finga i lau fionga le pali po lau sunga fo i le pali tele ia a o malua e fo i le ngā luenga whaafai fe au tā lai ale e kalesia Jesu Keriso lau pa ia o asunga tai. I to tonu o le tātou nuu o sale longa mo le tele o tau sanga ua tuana. O le nuu. E ave i whaiwhi au vo i e testa ina. Po le tuai ngau la vale le whaiwhi au. Wa kunga whaiwhi au ia au tala whia. Uma mai lea fo i le mātala inga mala o soa i le nawa i tau. Saulo lava i le fiafi. A tau mai nā i sale longa. O whaispanga kalapo sale longa. Tongi mai lo ma mea whaipele le whaiwhau. Ia whaamata lo tupulanga o sale longa e skepu le whaiwhau. Au mai o le tū salaval. E tau mai nā i stoi no mā lo ma sian whanau. Ia whamalo kua sivi ma misiongale. Tongi atu mbea whaipele i le whaiwhau. Ia kalal fusiu o le whaiwhau malanga pinge. Ai makua pōpō le lei ai mata le tupulanga. Mai boi ka whewhe. E makau kia le. Me ia leo i le pa o le whaiwhau. Ai whai atua sivi ma misionale. Whaiwhau le nā o le siampini le nā o le light Walter. Ma le Walter Waite. E ngō tau le lea ia Harry o mō ta awana i fiu la vale pe ula i eisesi. O tātou nu. Ia le nā. Whatalofa tuai. Le kopola lea sa tau sia i maua le sunga le pari tele Tomasi Yeu Mariner ia malfaltua ia sita. Ia uta ua o lo o whato a to ai tau nu umai. I le la whainga malanga. Asi si mai, iau te ronei, ia sa ili matangi foi, lo whangia le tua, ia maua ni tōng whitinga le lei, siaki masani fo mai, ia ma maua foi ma whafoi sia le manos, ia mese foi i le naitua a o le uso ia seu Manu Francis Ioane, por vitalinga foi a whonga mua whatalo whatu ele o maua i a suafa o le tamama le tina, ia a ole ia tau savil nei e mori atu lo whanga ma whamrianga foi. Ia te ulua matua. Whatalo fa whapitoa lava e sio mātou tina ia lili a sa ngala a whai o whaalongolongo mai. Ia whatalo whatu tina ia te oe, mau foi lo manosi. Ia ma e a ka fo i ka kala e whai. Ia. Ia la tātou e tāle peselea. Whaamanuia atu ai. E le loa o le tātou o te no, ai maise lava ia te utou, ua manawa ma ngā ngaifo utou Faiva lo filima, e le neifo i asunga fua. la
E ole nā le siu fonga mātango fie o le puni ala wa lale pe teru ma le fletua ia vini e a whapea foi le whaili o le puni ala wa alawi loa. Le pesa na tu sia e le mala au pa ia le tua e le sunga ia oka whau olo i la uwawa i atu ma le whaalonga i le upo le pese mātango fie le nā mana tua i fo le nā titai o le tala le lei ma le toa o le loto sa iai i le teita inga o le ngā ruenga pa ia le tua au si mai o le whaafonga o le whaapoponga o tātou talafo. In this update, the government is setting up 24/7 digital healthcare in a package announced today to make it easier to see a doctor. Providers, including GPs, can get incentives for supporting graduate nurses, capped at $400 annually for 3 years. Health New Zealand is also putting up $285 million to incentivise GP clinics to open their books to new patients and hit government targets. Health Minister Simeon Brown says they're also introducing a 2-year program to train up to 100 overseas doctors as GPs. Many of these people are doing jobs which are not related to their qualifications. You hear stories, some of them are driving Ubers. Actually, we want them in GP practices. Europe could be stepping up to the plate, but it's unclear if it will go the full mile supporting Ukraine against Russia. A coalition of the willing has formed alongside a fractious interaction between the US and Ukraine presidents. Centre for European Policy Analysis Senior Fellow Edward Lucas says a partial truce could be the first step. But he says protecting Ukraine further could prove tricky, especially if Russia attacks deployed European troops. If a drone hits British or French or German barracks and kills a few people, what do? Send a cross-press release, or do we fire back and hit something inside Russia? The Prime Minister wants New Zealand to stay in Five Eyes. Ex-PM Helen Clark is questioning why New Zealand's a part of the pact with the US, UK, Canada and Australia. She told TVNZ Donald Trump may want to evict Canada and asks if New Zealand could follow suit, with concerns around the arrangement potentially going beyond just intelligence. Chris Luxon doesn't agree with Clark. It's in New Zealand's national interest to remain part of it. And I'd just say to you as Prime Minister, I see our current intelligence reports, not ones from 20 years ago. Low-budget comedy Nora has triumphed at today's 97th Academy Awards. It won 5 Oscars, beating The Brutalist, which took away 3. That's news. To sport. And the NRL will consider cutting its Las Vegas program from 4 games to 3 next year, with Australian Rugby League Chair Peter V'landys admitting fluctuating crowds is an issue. Just over 45,000 attended Allegiant Stadium for 2 NRL games, a Super League match and a women's test match. The venue was sold out for Game 2. The Warriors lost to the Raiders, but numbers steadily declined from there. The Black Caps in South Africa are making their way back to Pakistan after confirmation they'll square off in Wednesday night's second semi-final in cricket's Champions Trophy. And Hockey New Zealand accrediting their franchise domestic competition for helping the Black Sticks women lift the Nations Cup title in Chile. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Olo e whaafonga le tūtua mo oe le siu whonga o Samoa, le radio Samoa sfulima i watolu a mo iau kilani. Tā walunga atu i a tātou talafou i vai whanua le ngana peritani o le utou whaafonga iai. E iai le swinga fou i le matanga aluenga o le soifua malolo ina fitu aso le vai aso luas fulfai tu la. E mawhai e ona whaonga le system fou lea o iei nei. Ina ia mawhai ona wa aia so se fua mai whaapitoa. I to tonu o le teimile da. Fitu aso le vai aso, luas fulma le wha i tu la. I au te lo fo la whaamatala atu e lau family doctor. Ia pe a e a ngai iai. E avele to ina male lo matua. Le si vai ngā ato le tala lea i vai whanua le ngana peritani. Ia wautou whaafonga i le vanei ana o avatua. E winga i le maupo ponga ato peletania whaatasi eima malo o le taupulenga Europa. European Union countries. Lele au whaatasi uma. Tu whaatasi ala tau seleni. Tu whaatasi mea tau.
lafo uma i Ukraine ia Zelensky. Aisia, se mea mata ngā na tupu ana nafi. Ia na tangolo te malo Donald Trump o omi mapea tu leia tu fo le Palestine. That's an assault. Not only a greatest madness going on in terms of an insult, but an assault. Ai whai se Palestine, i seisi Palestine o seisi malo, tu se sila Amerika le kamalo, ngai whai auko. Na ua vai auto, e matau tia. Ioi. Wale saunga le mua i foi lo tau soifua o ni tangata nuu o le malo tele I mea tau te whewa iai. Wala matia. Talo whai. Tupou laio, tupou lile, talo whalava, a meko a lu. O talua I ngā luenga. Ia whatalo whatulanga aia. The Flying Star tau pau, a lo le soifua maruia, a lo fo le ngā lulua le ne yaso. Whaftai I ngā ruenga sauto ngā pati ai o lea ua ngā Gagaifo Faiva o lea tunu. Ia, whaftai le tautua. Ngā ruenga sa whatino le nei aso. O whetu tasi. A whanga le misa, talo whalava malole soifua mruia. Ia, whapena fo I o na whatalo whatu ia sina le sāra. Toi lupe, o whea lava o lo o tō mafuta mai. Share our program. Press the like button and also leave me a comment. I love reading your comments. Not only that, tu whale tātou pora kalambe ina ia mwhai fwoi ona I loa ai ele tō tele makari ea. O te whatalo whawhapitoa lava, o le astona ina se mawai antu nei. Sa walauria ia au se mawhtanga sili ona mātango fia. Wa o le mawhtanga le nei. O le aso na whaapa ia I nā I le fionga mwangu tia po le sunga I le lauli. Toko tautai to whaihono. Malana mana mea le fionga le swafa ia le malu Madeleine to whaihono. I le mauta whaapitoa lea le Alexandra Convention Center. Ia, I leo se tala vande ai le whaafonga le tunu. Le tumu a inga na lua, wō mai masani. Ia, o e na malanga mamau mai Samoa, nisi mai Australia, Hawaii, Amerika, mai si vaenga se lava fo I New Zealand. Olo o whaalongolongo mai. Ia, momori atu, le whaatalofa. Ia, ma le whaamalo fo I lo tau titi whaitamba. O tau malanga mamau mai ai. I le aso whaapitoa o le tātou uso. Ia po o le fionga ia mwangu tia po le sunga fo I le lauli a le mare toa. Sa suma tautia. Ia na whaila I fo I ma le tele o ngai o mātou wō. O le uso. O a onga ese. Mai tawhai fio le larorangi. Ia o taltonu o Yesu taimi o le ato e taliu le uto. Tatalo o le ato o sevea. Ina I o tau taliu male saunga le mō. Pui fo I le tua alunga a wala tele. A wala tele vavave. Alunga fo I o le ea. Ia whaatafa ni piau langa vale. Ia po o ni puao vale. Ina ia tau nuu le whainga malanga. Po whea lava le atu nuu nā ngai mai ai. Mā loa lofa. Mā loa whaitama I lo tautiti. I le aso mātango fi. Tele tala māli o le alavas. Nā whaafonga mai fo I. Lau o fionga le malu. Vai atu ia po ia whasino o wā ia. Ainga sāfua tino. Mai se fo I le po ia I swafa wā le malu. Ma mea malo la whale na to ese. Le usoli I ma sā le alii. Sā tuala ma le taulangi. Ia tausi vātele o e to o tui sāwhilu o whapea fo I leo muenga. Whaafitai mo le walaulia. Whaafitai mo se aso fifia ma se aso matango fie. Wa tele upu I manu, I titi upu I mala. Tele fo I upu e talie masuai. Ia le iangis, o la wali ia iango mai pusa le umu ai. A wali ia o pestata male langi fai malo. Ia pole fionga fo I atuala. Ia mare ngei ka ngaka makaukia. Ia papaloa talo sanga. Na loa mai nei fo I fe mai e matua. O le amakua I kuka lele. Ia na te loa mai.
E le ai angi lua kukanga whaia le le nā po. Ia ai moni au, nei fo i te mali, le tama whaai poipo le wha ato a whaia wa. Ala e whesiri siri ala wari mai, o le fia i leo wha poipo whako e skofe au ngā mea. Koke, so ea fua muangu ti au so ea fui, ea le mat, ea le nā, whai mai le mori maua, a le uso ia whai malo, Alan Stowers. O le tangata le dei, na sunga e muangu tia po le sunga fwea se yuli toko tau tai to whaia, rua maasari i tangata le suafa toko. Ua whai mamano i ai le alofa o le tua. Na o ata, wha pewa vai i me whai i lau ngā kamasa saone. Ai saunga le tala, mana tua i le tele o tau sanga o tuana i atu, mai le ngata o le sunga i atoko, wala wiloa, o se li i sanga lue ma le maoni, ma whao uina fo i ona to mai ma ngā waa ese, i le tausia o le traffic control, o i whaatonu mai ai le taunu mai o waalele, pe a taunu uloi tonu o satelite, ma waa i atu le mele o sa uile waalele, le alon sao, tala o le tau, ia male ala waa e te tau o na whaatonu fo lau mai ai, o le taimi, o le mamau ese, ma le malai waalele, tausia o tula whono le civil aviation, rules and regulations. Ia, ma whaatonu atu i le taimi e taunu umai ai loa, ma land loa. Ai me fole atu, wa toi fo i le sunga a tautai, ia toko. Ea ma whapena o na a o tawina i le to mai, ma le malama lama e whafoi ai i a le valele. Ia le alavana veo se li i pailate sinia, ia ma alofangia i tutono lana ngā ruenga, ma le company valele le atunu o le polinsia. Ia te ua iai le vaitau o se mea o le iwa se furu ea po, ia se teimi whapena, le ana pa ua ile valele, i lunga e o le munga i moa. Ia, na whaasau ina fo i le soifua o le nei tangata, le nei uso, le nei tamali, e ofo tangata, pēna whaafewhea o na soifua ma sao mai le nā whalawe. Ia, a o le alofa ma le anga le lei o le atua. Tele ngase, tele fo i ta o tonga, a o se tangata sa ave fua, molo tātou malo Samoa, i codes nei e lua, o le manu Samoa, ma le toa Samoa, le ngata ina taalo lakapi, ia ai whapena fo le lakapi liki, o le au filifili a le atunuu, le manu Samoa ma le toa Samoa. Ai o se uso mamai fo i ia te au. Sa feto ai le tele o tausanga. A vea o se kapiteni mai o le First 15 o le Kolisio Samoa, a o le awali i uma ia, mai lungai avili. Awali i o makukua ia i o le au avili. A lae whakamakama ia. Ia e le awhain. O i nā le sotanga, wa le lata se i o ina toi fo i mai mata alo matau tua whatasi le aua. Na yo mātou nuu i mō taa mawaiala. Ma so tanga wha le ai ngai le ngata i mō taa mawaiala e whapena fo i o mātou nuu. Sa lua whata ma lufi. Ia e wha ama mai lava i ai. Mamori atuali alo whaanga i lau whionga mangu tia ma le whalitua i lau maana mea. Ia le alalala nao le autua lau ngā whaimalo. O le tangata le nei wā whai mamano o iai le alofa o le atua. Tele mea sa ti ngai nai ma le vea ai le oti. E ui fwoi la i nālu le wheelchair. Le vo o manu whai il fautuanga. O lea la ua maua le mea na e whelua i e nei ma whaatava le vale solo la wheelchair sue. Le ua maua. Ia e ngofo le il whare. Le malu. Ia whaanofo le lei lau tamba le nai le whale. Wa mako le la va amo le wheelchair le ri ngai lunga me o skipu fo e pe va pe o se nai club pol
e mawalunga. Fa se skepu ele ise me se elevator ole. Ia pelai foi mangi lifi. Se aso fia, se aso matangofie fo I tau mafa me umalava. Ia, o tala o le fia. Swanga na o le vatele. Peo na iei le aso whapitoa le fionga ia mwangu ti. O toko tau tai to whai ono. Ma le fionga ia whane nauti. Ia po le fionga fo ia fuatino. Le fionga le swafa ia le malu Madeline. Ia iai le whamrianga le tua. Yo luolunga. Ma ia whafua lo le soifua. Ma ia fua le niu. Ia. Fua tele le niu ia iai ni whanau. E tupunga mai o lua sulunga titi. E tautua le atunu, tautua le ainga, tautua le kalesia. Ia e maise. Ni atina e mani pisi nisi o loo whatino. Tautua ai le malo matangata lautele. Mauli atua ai le whaamrianga. Mai a le atau sa vea male au whainga luenga ale Radio Samoa. Ia whapea foi. O tātou ainga, mangafa te tele, mai lufi masalua fata vatu le safa inga le toono ia ma le tu o le tapa au le sunga lufi ia fa pe foi ia lua awa tanga loa ma san pol tele ma le no foi tu ainga ia salua fata ia ai le mamalu o pa ia o ainga le matu o le tafai ono fa pe foi la u na tai te mapua manong ia manu ai asima batu ia ai mai se le mamalu le nofo I tu a inga ia fuata, ma le I tu vai o fuata. Ia, ta pena fo ila o fionga fotino, ai atu le ia I swafa, malu ma mea ma lo la fale na to ese, ia fa pe fo ila usoli I msal le ali I tausi vatele le to o tu I savelu. Ia fa pe fo I le urumboenga, balana fa u tautanga. Ia nga leile atua. Ei se taimi e taliu, leuto ia pe malanga fo I sisi me whaile rua honeymoon. Ea pui ma leo le atua. Lo whaanga mana, mai I au wō mauso. E te au nei, whai malo, Alan Stowers, Filippo Pinati, malanga mau mai Australia. Le sunga I le li I kapiteni, ia puni. Ia whapea fo ia leuso ia papaloa talo sanga. Ma le toa tele o le tātou laulau. Nau mai e whamamalu le aso o le whatoa whaiawa. Ua mai masani ma inga na malanga mau mai, o toe fau e taliu atu. I atu nuu o na malanga mai ai o lo o tau whamautu ai. Ia, whamanuia le tua i le whetalo ai. Ia, manuia le whainga malanga. Ma le toe taunu o tātou wheilo I pēa I lunga o pēau mangalu le ea. Ale ata le peselea. Ale peselea le atou sa vea. E whamanuia tu wai. I le aso lena, langa wa tele le talanoa a e li whaia se pese. E whamanuia whabitoa tu wai. Pesele nei. Ale pesele atou sa vea. O whaingoina, o la le leipea oe le tomaita I Samoa. You are still most beautiful. E ke fiu ve kambia I Afrika ma New Zealand, po fe kia nga I Amerika. Le atu Europa ma le atu Asia. E te saua. E la le leipea tomaita I Samoa. This is Seville Harrington's rendition of This is the Moment by Elvis Presley in Samoan. For you, Toko and Le Malu Madeline. Whoa, my late Sa o faatali ai wala ngona lo fia awa wata faatasia watu
alofa mo'oe ele uma e tuma pea si o i le uma o oe ma'u watasi olo sila mai le langi le la le lei oe o Samoa wanau nau ia ilo uloto atoa lo uola malu malosi e mo oe e o i leoti tu mapea o ilo uanganga e o i le ngataanga ua tu ulo uloto atoa o oe o le la o Samoa o lo ua lofa mo oe e le uma e tu mapea si o i le uma o oe ma'u watasi olo sila mai le langi le la le lei oe o Samoa wanau nau ia ilo uloto atoa na o oe e la le lei na o oe e la le lei. Yeah, there you go. It's Toko and Madeline Vātuolua Taurangi. That was a special dedication for you. I would have sang that on that night, but there was no time. Everybody was having a great time and didn't even want to bother the MC. Great job, my brother. That was lovely. Yeah. After I fought you more, I know I feel like I am the totele. Ole atunu e mai mo mamata mata mai I tulu inga e fio le ladolangi ya ono le nei foi o langa ba le nei tutua whātawa ya a ua tātou whailo iai ma whai ai se au langa ma le tutua I le atunu e a malo launga I ono a vtai le whautautanga foi whātamali ua mātango fia foi lea ua mana o le pa a inga ma tapa au I le launga ia le na la fontu ma le fatu tuanga ina ia a wai le ise fale o polu ia po se tasi na te manatu e ai taatu le upu le na le atunu ua mana o mai le pa a inga ma tapa au I le launga ai fi nau o tu lava ia se fale o polu po se tu la fale o mea na e manuia ai fale o polu pe a mala malama I le vānu nofo le lei ma ta mali I ma ainga ma tapa au a umana o mai tapa au I le launga lafo le launga ma wha manuia le launga tapa au ia ai tāpua I tātou o fale o polu ma tu la fale I lea taimi ma lea taimi ia le na ma lo launga I lau fionga I le swafa ai ono ia ma le whaututanga fo I le napo le uma sa whaatino le napo vi ia ai le tua malona swafa ai maise le au whainga luenga tu tofi ia ma le mātou lau fo I le fionga le konsula wao o le malo tuto tasi o Samoa ma lana mansiofo le fionga ia whemata palusalua e whapo ia po le fionga fo ia le malu ia ma le wharetua ia le au pepe
ia ma le sao fa inga a whaafia inga sa mātou. Nuti mea ai, ma le fionga i le te whono o le mawhitanga a whaiwhi au so whatasi a Samoa iau kilani nei. Le fionga ia Patele, Father Michael Anderman Alipia. Ia, le tala atu le nā, e tusai fo i ma le wha moe moe. Pei ona iai le aso sa tofaida, mo le mātou uso pele, ia whapea fo i le fionga ia le Malu Madeline, i le nā fo i aso to na i watua na yatu. Siria i le valu se lau, o le tala fia le nā. Valu se lau tangata mātutua, lea na manuia nei, i le sitiseni fo i leo le tātou sa ili ngā malo, lea sa whenga iei nei. Ma le tāwhatolu, o le sa ili ngā malo, le fono fau Samoa, le mawhtanga whaiwhi au so whatasi e Samoa, whapea fo i le fono te tai o le Pacifica, the Pacific Leaders Forum. Ia, ai maise o le langolong sua fo i a le fionga i le tātou konsula o le malo tutotasi o Samoa, le fionga ia whemata, His Excellency a whemata palu tulu e whapole lua po le fionga fo i a le malu, malono ofisa. Le talo fifia la le na, and the latest update la tau ia na soifua i le vao le tausanga. La whewhi se lau luas fulma le wha, se i o antu le tausanga. A whewhi se lau whaas fulma le iwa i le asmo mua Januari. Le tātou sāwalinga, ma le sailinga ma lo le nā. Nā ngā i ai le tāwhatolu. E longo pui ali i Samoa, ia whapena fo i on a ngā i vaenga wha upwhai tai tasi. O le vai aso lana tēnei, ia na whaalau loa mai e le office o le Internal Affairs o New Zealand, o le ua ato le valu se lau o tua a Samoa, ua whaamria ine le sitiseni New Zealand, i lalo o le tulafono Citizenship Western Samoa Act 1982. O le nei whaamrianga, ia e pei o na toe langa ina ai e le whaipula le Green Party ia MP, Honourable Tea Nau Tuiono, i le lua afe lua sifuru ma le lua. Mo whai e nei o nā ngawaa ia o tātou tangata, ma maua o lātou sitiseni ma le New Zealand. E le benefiti ma isi whaamrianga ia pe ano fo mau i New Zealand. Nei, o le foi e le o mawhai o nā ngawaa i lātou umane i le pensione, full pension, a New Zealand, ona o ai a inga mo mia ai le ato le sifuru sanga e te nofo mai nofo mumua i New Zealand petai le o lo i ai feutunga inga pe ona o vatu le vasona se ima vai today le talanoanga matuiono le foi pule fa pe foi Honourable Carmel Sepuloni o le vanga fa fai o le leipa o le ai le tai au e anga i mai ai i le fa talanoanga mo le atou se ve lunga le Radio Samoa ia po le tano ava fo i le astonai i le toi tu inatu leo se tu la fono ina ia fa ato tol tu la fono le nei. Maanga vaa i lo tātou tangata nei wa moa sitiseni i le full pension and even the full superannuation. O lona winga, o le tulafono lo tamu whai av SNA, o le tulafono fo leo le se fulu tausanga. There has to be an exception to the rule because of those who were born then. They were denied the right to be citizens at the time. Ia, ai ole whaamtalanga umbalava mō tālu sanga o Citizen New Zealand, o maua i le upenga te whailangi o le Department of Internal Affairs, www.government.nz/browse and /passports citizenship. Ia, si umotoi lau tu fo le nā mea, si taimi, o le si tala matautia ma le mātango fie fo i le whaalongolongo, ia, o le whaangasolonga o mai moanga. O le tatala ina o le malumalu sāpa i o le kalesia a Yesu Kirisa lau pia sangotai au ki lani i New Zealand. Whaangasolo mai moanga o le malumalu sāfau o le kalesia. Ia,
Wa mai o na fausia yo kila nei, ma o le vai aso na te nei Samoa ile avanoa o nisi o te itai o le Pasifika, yo kilani, ma Samoa mai mo ai fo ile nei ngā ruenga mātango fi. E runga tua I, lo mo se avanoa mo so stangata ile masina nei o le urufale, ma mai mo ai fo ile marmorusa mo na tōtonga. Ya, a ole yo o ina whaapaia ina I le masina o Aperila. Irena. Ia, I lantanga toro fialu. O le vango fialu o ke fefe ke o. Pase mea, muse mea. E rau para ai mare fefe re o makamaka il malu masisi il malu. I ai lo e te whale tono o te alu e mamalu tele ma pa ia ele ole. Ole ali I ma le maunta whaapitoa mo sauninga e whaavavau. Tina ro toi whaamanatua ia te oe me matautia na tupule nei po le lafo mua e peo na au moia I le la unga whaaminsta le fionga le tamoi tai Parliamentary le na foi le asalusi fu malimo o Februari. O le lafo le na tuile epa ma le HRPP, lafo le na lua le na whaatua tu nei. O le lafo le lauli le mali atoa. Le na whaatua a momoli ana nafi I le afiafi. I le a ao le tamoi tai Parliamentary. Le na anu tula I lo ma le tamoi tai Parliamentary, ma fai mai. Ta ofi le fono. Ioe. I le eise o ngā tātou te fono ai ma lote ma tā upu o le malo. A o le wha malu mai. Pe I tau wha fefe mai. Le ma tā upu o le lafolo na lua. O solo ma le whaiti o ngā ale tamaita I Parliamentary I le whafonga whetalai. Ma oi fo. E whaoringa mai ai, o le winga o le upura mai, wha ngutu lu, al whongwhitalai. Ma wha pia mai, e whi alo wha I le whongwhitalai. Alo le nā fōi e wha pia mai ai. E le sa o le mele na whi le whongwhitalai. O le talia ina o le lafo, mato e seini le tusi, e ave I wha te awhia me. E mai, whai tio le whongwhitalai, I le toi au mai fwoi o le neimata ubu, le lafolo na lua la auri al mali le toa. E leila se au ngai whai ni tātou ngā rue ngā le whono. Ma lo tea ni mata ubu, a o ta oto mai lunga le lafo lea. E sa o fwoi le whionga le tamai tai Parliamentary. Io me. O le mea lea e tupu le mea nei. Ana wha pea e file mu pea la auri. Awa o te leiloa le political tactics lea. Se I o mua e pasi mua tu la whono ia. Teu ngō le whawai, teu ina o tu la whono whainga panota, whapena fwoi ma le 10% lea mua manatu e ato I whafo o le whiliwhilia mai o tamaitai I te tonu o le mauta. Ia, lea laua sao no lole tamaitai Parliamentary. E sili ona whaasolo muli uma I tua ngā rue ngā whono, mamata upu o le malo, lea na fia tala no ina. Ai wha mai le whongwhitalai. Wa lewa na watu le awa no ia te utou, I le te leo le taimi, tau te oi kau ki wha le lei. Ai, e o mai ai le tai au dei. E le ai se wha le linga ua whaia. La lau tau manatu, ia tali e tufia me. Ua masalo mia fo I oi. Masalo mia fo I oi le whongwhitalai. Malau sengi maka ki kele le I. Tu lai mai tu le pa ia mai. Vai. Au te lango ina fia me. I le o ngānu tu e whain tātou whono. A tu e whain se whono le la tu lai le HRPP ma tu ua le mauta. Wala wala ngā whongo ringa yaso. Ia, lea la o tau nuu le tusi e tu le epa me whato a tau nuu ua nei le sunga lauli. La lea tusi. La lea tusi. Tusi e tau o tuai le nganga a toa o tu le epa ma le HRPP. Mātou te lango atu
I le lafo la oli malana to luas fulu po le luas fulu iwa. Fa a tea le palemia, fa a malo lo le palemia, fa a se tuangalu le palemia. A le fu utwe fayatu. I'm telling you right now. Ia ini alofo to toi le fionga to maitai palemia. You need to rethink your position. Ele fa tonua ele matapia le manaya. Now se tu o lalo e avatu e lo tuangane ia te oe lo tua fine vai atu o taulangi mau mamalu. Humbly, gracefully, and courageously step down or resigned with gracious and with all humility. If you have any love and consideration and courtesy for the people of Samoa, there are great things in store for you. Olo iai nisi wha malunga o wha mrianga e tō mai le langi mo la wafionga ile te mai tai sa o whapito. A whaifoi e leo le nā, I loo talitununga, e sili atu, le alo ia ma le whaalo alongia, o lau pūlea o oe lava ia o lo loto, ma e wha se e tuangalu, ma wha mamai. O le a muli atu, le lofa o Samoa I lau fionga. Ioe, o upu sa saona. Oina, sila fia. Mate foi. Po o lau fionga leisi. Sui le fono sui tō fia, ma o le ulu wai te mai tai o le a tō fia iai. I le tofinga o le sui au. Le olo se ei ai, le tō tolu o tama ainga. O lea tunu e loto wha mangalo e vave. Lona loto wha mangalo. If you do the right thing. Le to oiva o loto toe. Lea lava lo wha mautuina o tō swafa malo tō le stala I lalo o le fua le wha tua I le tua sa mō o tasi. E le aise me mawhai o na whaia e le fionga le tamai tai pāremia. Pe au tau whautua ma le anganga moni ma le whamaoni o le alofa I a Samoa awa ne I toi o e whai se whai ngā panota. Tūlai, ma whaato e se atu le fionga le tamai tai pāremia o mātou o le ātoi li liu e whaaola Samoa. O lau tonu mera le nao le lua sifulmareiva. Wa atoa I ai le lua vai tolu. Ma mau ai le whainu mera, whaatu ai le malo fau. Tātou te talo fo I le tō whapoto, ma le tō wha matala I le fionga le whongwhtalai, I le fionga foi, I le au mamalu o le malo. E whaonga ai, lana whau tautanga. A whai e iai le whai numera. Ona tāo fia leo le whaonga ina o le pelu maai e whata ape ai le Parliamentary. Lea le mea o tūlai mai, ua tātou to e safa lava I tātou. Ua tātou to e polonga lava I tātou, ia I tātou lava. We have suffered immensely in our own hands, with our own hands and our own doings. O tātou le safa I le pūlenga, whakolone e isi atunu, manis tangata. Aia. O le mea o tātou whawhauina lava I tātou te toe tau ai a o lea le taua. E tau umai tangata Samoa.
le mau tonu, le fe me ai, ma le iloa, se meo le atupu mai a tai au. Samoa, upu o le pese. Fai mai. Tātou ne i o tātou toi polonga, ia i tātou. A ele tangata e lofa ia Samoa o tau te taia, lei tū uma i e lua, la vea i Samoa. Le pese e whaamanuia atuai ina ua nganga ifo o tau Faiva. Samoa le atunu pele iso se tafa lalangi. Lau i fola, e ala i fola, sua lau vale.
ese le taua o upo le pese malona fati. Le awa i wana sa o upo le pese le ala i fola lau vale sua. Samoa, lavea, talo fai, i le mea ua o i eilo tātu o tenu. E leo ni whai ngā sesi lava tangata, o tātou lava teitai. Wa ungani, wa matu le fautuanga, ma ta talo atu, i alo whangia Samoa. Ia male tangi le pumate, ai le ai wa le mawhai lava. Ua whaia, le me mana o i le tangata la tau ia. Ia, tawalu ngātu le tātou Polkalambe. O le asui le sema, o le sunga ia sau, seu whanua, o le a whaima ave pasi o le wa moe a tu ua o tau i le pese le puni ala waa. Whamaia ana le se andoa oi. Whamaduia tuai le nei a fiafi, ma tā walunga atuai le awaunanga ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I le nei fo i a fiafi. Ia whamangaro fo i se leo, whamaduia tuai i leo so. Ia wangu tia toko tau tai te whai ono malana mai na mea. Le fionga ia le malu, ia po Fortino foi, Madalena, manuia lo lua fiafi whaasoi fo ia. Te leilo aina le matui tui tinga. Tinga le alofa na te sae lua ina. O te leilo aina le alofa e anangata. Ana le se no oe o te le lailoa. Se alofa e whaatu saina. A o tinga e te tūmai pēa. A tau mamao e mano lia. Ana le se noa oe o te le lailoa. Umalosi no umalua papa le fetuta I alla ilo uolanga lo ufatu enuti pe atate te a analese anoa oe usele lailoa. Te leilo aina le matui tui tinga. Tinga le alofa na te sae lua ina. O te leilo aina le alofa e anangata. Ana le se noa oe o te le lailoa. Toe wha mai le rai. Ua na o a upu o te tō manga I ai. A o a ao pai mai a sei maluai. A ta te a ua o lailoa. Le ali e a ve e se ni te leiloa. Tinga o le alofa na te sa
Olo toi